Kyrtong ke UDP na Mairang Constituency ubere ru hagajo kopor President rangba janga seng hagajela uba Metbah Lyngdoh ulayo biang ya kajingcham kaba South Sian Lenter hadien bo ula penlim no ya Kyrtong ke seng Congress uba bat scam renda tiang da shispa san vote uba Metbah Lyngdoh ulayo hadu kat kendai hajar hinriu vote kat ba uba bat scam renda tiang ulayo kat pra hajar kendai spa kat way vote. Yes. Nagkaw nga ako ban ay kublay baro kinong kristiyan ba kibala ya kristiyan ban tempoy sa katong jong kanyung job pat kulum lang bro iway dong sosong jong Mairang Constituency ay kublay kiru kunjo para kanila kanti suban ong bahkan ka por nagaling jong ang barobor ang mga sabat sa score ya kajing pinsawa kajing kren kajing pinsungaw jong paiba nakaway ka por sa kaway ka por na jong perkal barobor bat persangkat bala ban penulong ya kita kajing kren kajing jong kang kata ka bala no ay siyang ban perkat ban pe next step dari siyang kakila nakaway ka por sa kaway ka por Rightly, Southly election lain lah. Hapan mat gonjak election. Pak Jong Mairang Constituency, bakin bakla. Dia kayak kalau kita benar.